Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Ningkan cricket home loka Charlie Bomb arta kijum hekso arloso sami karlitang Rosimi terang pi aong Dilip Rongphar chulang rembo. Ni pai thong kep ar koya chiklo ningkan surihini ra ingkoi rapli lakha ingkoi rapho Nilip MAC constituency ke parlo tarapung terang hem a osopi sami karlitang Rosimi terang pi arta ningkan cricket home a hem tarapung pen dolamara loka Charlie dam adim kachedam rabji avidet penajok rong isiwet aong Dilip Rongphar dolamara anat damji pu karjulong penajok api apoatum Dilip Rongphar abaidalong thabdun thotsi ahem tarapung pen pidunlo Kopi koson pen Dilip Rongphar aningang thin kachelar phitlone aningarlo soritan aningang thin pethaprong mamat tarapung pen dolamara adak bihek a osopi karlitang sami Rosimi terang piaphan cholangrem detlo aphi cholangrem det pen mamat a prantame armudetsi towar pen ha arlok ajoan pon mamatsi phophang akegri joktekang lutsi Dilip Rongphar wangjrilo Api apor arnike dambomlo seta Rosimi terang piaphan ke theklong le det pen ajok hur chodut pen Dilip Rongphar aphansi nep cheklo rat atum seta Dilip Rongphar chekrongkre neli ke chini ne puthiblo api radatum ribomta long un edetlo jo phli an par detta amatsi radet pen dolamara police station aphan lam hoi pidetsi Dilip Rongphar aphan nepcheksi police atum karju pater tokpik penajok Dilip Rongphar mamatsi sami karlitang Rosimi terang piaphan nesi apran karmutpu chikubertang lo pupen police lapen rong asor thur joksi dolamara pen tarapung an wangsi konat adimsi apran karmutma Ritar lip dampen tarapung atowar pen ha arlok an apran ke endam det adim an palisi kititang abangarpum longdamlo kititang abangarpum dolamara police atum chipari deng ponsi thana an wandedlo seta tarapung pen dolamara arat amuluk thurjok sami karlitang Rosimi terang piaphan apran karmut abangphu rat angno nang hodai nang chipupen kachesong par omplup an pinlo Seta Raikomasai Khiatumsi Chepari Deng Ponthi Penajok Dilip Rongphar aphan patu joilo. Lapuson akhotona penajok tarapung pen dolamara aradatum air set prung set hanalong kachesong ahok akangsai longvek nang jipu. Lapen kacholangrem abangphu Dilip Rongphar aphan apran pivek nang jipusi radet kachesong par ompluplo. No nilimu aphan alang li apran endang dalo poniri tumang no maselang li phan Pachilo nang poteni tuma megang den theklong le denang palang li pha la an hello ni li lam pen ki angte nang tonang li nuthi lor lo la bang so competition la bang so karbeng long non bang karbeng long ke to namas council hello la bang so nang rap nai so to nang rap nang nei nang rap nang po angte nang li mu lo mala no thi bang ke kalang lo ni li mu po class ke Charlie class 6 bala kana si dun la hadak em malasi along sigido kuma hem si dun Rong tereng hem si dudun ata ke ningkan bandu ningkan cricket home belang taba so pini dolamora tarapung ola bang so araki thorjok pen kachisong la bang so nangli so pia phan la bang so cholang rem de pesi pathilo tu la bang so nangli so pia hok lo makali a hok lo di tangte la bang so o so la penangli tu pia ma ke details nang tu kidu kisung lam khalik kha nilite kidu kisung ke dagdala murana chi lelo po mal nilite bang ke nang bang along senang thabdun thora jalo gari ave baya ve thang ave mal nilite school dun po manang thabun tho ke bhachi school duma ve na tuma adem board pung puni ledi a school mane hada school ke kini ME sang ya vidya polo mada ME nang toy dun rong dalamra Nanti lah bang so nanti toy duna auso mata pe asal maramen ko pulo Dilip Rongphar Dilip Rongphar pe nang nitum ko ano na tum rong sima rong si alang di la bang so auso Dilip Rongphar aprang metal so anong ka juno pil the duma we aprang ano juno ka ve mutheni ni ta ni li chikle po po ma sinang thabun tho baya ve ma ami chikle po ya lo di
Nanti nang li supi bang ke non bang ke avidel lo. Avidel. Ni la bang so putak nang li. La bang so Karbiang Long Autonomous Council of Sorapan. Mata ke CM Dr. Tuliram Roh Hang Kopi lo chuning riji ke. Chuning riji ke nang rap tha pulo. Aja tami poista tangka. Nili thang nat. Adhoram ke kopi lo. Adhoram ke nili tiungke kini Presa. Presa Nali tum la bang so supi mereka ngeli pengen kuan arji ting. Nili tiungke thek long leke ni pho. Hokorba, honiba, deoba, hungbar morba. Lapen ahok akan sai pipeti ke kacesong ington te pusi so arlo asong atung pen ke hang katarang parupo. Inilah soa Rusmi terang pi bang so per thepen ke thinang koke akato beta chini lo sela bang so puthak nang tum kopi lo justice nang tum kenangi kenang tum rata tum ke nili tung la lo he jo mane nili tung ke la so an bihek lang ata bi pin ben selang alang li phan ki rep pen alang li phan ki pati lo mati an sila so pen jong sila so munit la dilip rong pha phan jong si pa jok plot kulote hala so pi Rusmi terang pi alang li ke akang akar jong duk ko la sineli tung ke la so dilip rong pha phan ke nili tung ke la so la postmortem det ben la tum dak sa tung pu chiklon drop ku si pu ha chiklon drop la si pu stame la so pi ben jong si nang lu plot kulote nili tung ke lang ding de nili tung ke la rada tum pen nili tung la so dilip rong pha phan ke pati long bek nang ji la pen nili tung ke lang ding de nili tum rata tum da la dang so pi an lu ka Charlie si ke bang an to wara jak ding pen stame alang bohas stame nang chile le der lo to bar beng ben mas ya lang phan rep del lo ate ke dam tang hadi la persona taxi akias dopik lo stame farsi pireji pusi government men dame pangdak bom stame pitung Karbiang Long ke piniar ni tai nudbak phan la son ke hino choklem dam olang no dom phan farsi pi pu thek long le pinlang ate la bang so puthak nang tum Karbiang Long autonomous council la pen dak ministry tum phana tum pilo pu po lan lo he nili tung ke kuje la sumila rong hang pi fa stame la son taxi non puta non anta justice long le la la son taxi la so deliver par panda la son tak li po pusi nili tung ke mo penta nili tung e dan budi mane lu le reglo amuni nampak la ngoi ko ansi la so munit ko an back man dili tum mane un nili tum rata tum sidak patiji kilo stamin long le da lo atwa ka pregnant pondel nili tum kang hong bangke hala pine long office long kang hong lo stami atwa ka pregnant pondel masin nili tum ke la so munit phante long le da lo stami amuni tum la dak thana so nang chak lo nang paklang bu lo nili tum ke la si nili tum la so det budi phan stami nili tum a pipi sina padun a prang pa bang long le nili tum la tua krong do long sta minili tum dalang tum la chi songi man tela yong se pene la han farsi bi pedat porong de chi song ve inele tum ke la athema sumila ra hong pi pasta mino anta justice long le lang mati la sinile tum ke chi song ve gi nili tum la sona kang muni cha government la so so fan completion pinai puma pinang ni pulana tum hin pen ke pinang po athema la so towa la so development ka be joine si la so pida an habit haramat towa stami alang dak nanga Charlie don ke bang pen stami la son ke ponang po la si towa stami pinang po ada school stami la som men pen stami la alang inpu pinang po nona ma la pinang po towa pinang po Labangso sami karlitang Rusmi terang pi abang arpum dolamara rai komasai khetum si chepari deng ponsi diphu postmortem chiaphan ke ponchi aphan si sai deng pon bom lo pusi berta ribdun long berta ke tok bom apor hudan ke labangso case section ko anma ke klar dakpen long pon pilang Dua Barguri pen Edwardson crew report Karbiang Long News Channel হয় আজি আমাৰ ইয়াতে দলামাৰা পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত এইটো এৰিয়াত মানে 15 ইয়াৰ্ছৰ ছোৱালী এজনীক কনফেছ কৰিছে ল'ৰাজনে ৰেপ এণ্ড মাৰ্ডাৰ কৰিছে বুলি কনফেছ কৰিছে চ' এতিয়া আমি ইয়াতে আজি মানে যি ডেড বডিটো আমি যি পাইছোঁ সেইখিনি ফৰেনচিকত পঠোৱা হ'ব তাৰপিছত তাতে ফৰেনচিকৰ পৰা যিটো ৰিপৰ্ট আহে তাৰ পিছতে আমাৰ পুলিচ আছে SDPO আছে তেওঁলোকে তাৰপিছতে যি হয় আৰু ল'ৰাটোক মানে যেনেকৈ পানিছ কৰা হ'ব আণ্ডাৰ দ্য ল' তেনেকৈ পানিছ কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ পৰা একশ্যন কি লৈছে
আমি আজিতো ডাইৰেক্ট একশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আমি চেক কৰিব লাগিব ৰিপৰ্ট সেইটোকে আপোনালোকক ক'লোঁ ফৰেনচিকত নিব যি পাইছে তাৰপিছত আণ্ডাৰ দ্য ল' যি আছে IPC ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকক পানিছ কৰা হ'ব ল'ৰাজনক ছোৱালীৰ নাম কি আছে ছোৱালীজনীৰ নামটো একজেক্টলি মই গম পোৱা নাই নামটো গম পোৱা নাই ল'ৰাটো হেৰিৰ হয় মানে তেওঁলোকৰ জেগাটোৰ নাম একজেক্টলি মই পাহৰি গৈছোঁ ছোৱালী বজাকটো কিমানমান হয় ছোৱালীজনী বজাকটো বয়সটো 15 years ৰং পিপি হয় টাইটেলটো ছোৱালীজনীৰ সামথিং ল'ৰা বজাকটো 25 to 26 years নাম কি আছিল ল'ৰাৰ নামটো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰং পিনে তেৰাংপি সামথিং তেনেকুৱা হয় তাৰপিছতে গাঁৱৰ নামটো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্টত মই এতিয়া মেনশ্যন কৰিম মানে অফিচিয়েল কামখিনি এনেকৈ কৰা হোৱা নাই পুলিচ ষ্টেচনত গৈ পেলাই কৰিম এতিয়া আমি জাষ্ট স্পটত মানে ডেড বডিটো চাইছোঁ কেনেকৈ কি হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ কিবা দাগ আছিলে নে কি ছোৱালীজনী কেনেকুৱা কি পিন্ধি আছিলে সেইখিনি আমি নোট কৰিছোঁ এতিয়া গৈ অফিচিয়েল কামখিনি কৰা হ'ব পুলিচ ষ্টেচনত পষ্টমৰ্টম ডিফু কৰা হ'ব ডিফু মেডিকেল কলেজত Maxford International School Haragat Burakiling Arongalong Second Annual Sport Meet 2024-25 Parman Pinipen Kapatu Kapang Chengpon Monit Akai Aprangana Jongsi Keledunchi Pulote Ilitum Soni ke Thekdun Wegnangchi Kapatu Lapen Loka Charlie Anatu Hello Kenang Sot Nailo Monit Akai ke Loka Charlie Pen Hello Aprangsi King Kam Kachijorlo Laben Kapatua Nata Jongsi Tek Serlote Moniratum Emina e Ogapran Pansitami Misenchi Arkoya Chiklo Nipai Thong Kep Ninkan Surihinira Inkoirapli Asengkan Haragat Municipal Board ke Parlupon Adim Bura Killing Arong Adung Het Lake Maxford International School La Solong Second Annual Sport Meet 2024-25 Asengkan Parmana Pansi Pinipen Pangcheng Pon Bomlo Laso kapaman pon along aluhiaman pen kachopapon along kachetongdun akehai brojen timung Haragat Sport Secretary alang lihin pensi ing puponlo lapen lamasita ing thurponlo Laso penapi o somar lapen klim somar mate pin somar arlo somar aphan ing dengheni annual sport meet alam aputhak lamthe than pon pen Koson si kapathu ponang jima lahai alam the aputhak sitame jasemer alang lipen than ponlo labangso ajai mek judet pen api o sumar atuma phan kapathu ke thanta pangcheng ponlo ingdeng hini annual sport meet Maxford International School principal office staff lapen teaching staff kadukawe kedo anatumta chetong dunrinti Mason Pen Ingdeng Hini Annual Sport Meet 2024-25 Aparman Kapathu Pon Along Alangli Osomar Atumta Kapathu Chipaduk Ponsi Mason Pen Pajut Ponlo Haragat Pen Rensing Killing Report Karbiang Long News Channel Teaching si alang latum media court tumhan setame nili ladak Maxford International School Burakiling Arong Daka Pini Pen Chenglok Annual Sports Meet Kangkeng Pusin Nilifan Sekami Manpeng Aluhi Nilifan Tanang Kapon Lasi Nili Alang Lituman Suri Kardam Pajiriklo Kapenang Litum Media Kote Tumhar Sekami Kardam Pajiriklo Lasi La Maxford International School calling lilo school tin lilo setame la somartum han la sports ke papa tupon mane parents pipon la bangke lesson alam aban parents kon break nangi la bangke atima ke patu la pen la kadu gobe la patu la sports event do an setame la kachali pen ge si bari ke thetang ke cherapo asi la hai kadu be arrangement bota la ke chali in setme asa so smart ma asa la smart ma san deko ke hai he katheri su la hai deko ke la patu pen hai organize pamika budang pe smart ma setme si kares longji la pen kachali ji apan si aja kong chelongji la pen si confidence chelongji la selang litum sne pini la piniarni la dak alang litum school ong setme la annual sports meet alang litum organize to la selang Hilining paper labang school sering aprang kontekji
lapan dah kacar di semua pun lah bangsa lason dia son hela kaprek patu event non saya participate event amena gitu talent kecapak langji lah bang si awarsa platform tolongji lapan alang kacar di saya mela tu kepatu tu defensi alang tu dengan apa perang kompetisi dengan ini kepala lapan alang depan beli hirjume people lock Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me